Prijatelji, evo danas ćemo dokazati kako se može naučiti za 10 minuta 50 ili više čak reči, to je glagola na italijanskom. Ne kako se može naučiti, nego kako se može ispredavati bilo kome, tako da taj to shvati i da može da ponovi, a ovaj mali će mi biti dokaz da ću ga naučim. Imamo 50 izabranih glagola koji su sastavni deo svakodnevnog razgovora. Naučite prvo njih. Reći ću vam tokom vremena u klipu zbog čega baš ove reči naučite. Parlare, šta znači? Parlare, govoriti. Parlare, govoriti. Studiare, Učiti. učiti. Lavorare, Raditi. comprare, Kupiti. mangiare, Jesti. guardare, Gledati. ascoltare, Slušati. aspettare, Čekati. pensare, Misliti. telefonare. Telefonirati. To su 10 glagola za sada, rekao sam 50, ovo su 10. Šta je ovde bitno? Nećemo samo naučiti ovih 10 glagola, nego ćemo učiti kako ćemo da ih upotrebimo u prošlo vreme i da napravimo njih rečenicu. Vidi, da ti kažem nešto, druže, ovo parlare u prošlom vremenu, umesto ovo are, zadnje, parlare, odbiješ are i dodaš ato, parlato, pa studiare, odbiješ are, dodaš ato, parlato, studiato, lavorato, comprato, mangiato, guardato, ascoltato, aspettato, pensato, telefonato. Da ti je malo možda ušlo u ušlo. Znači, samo odbijaš are i dodaješ ato i dobio si već prošlo vreme. Naravno, moraš da dodaš ovaj pomoćni glagol, ali o tom potom, to ćemo pričati u zadnjem minutu. Ali mi je bitno da si ovo shvatio. Znači, od parlare prošlo vreme, parlato. Imaće još nešto, ali u zadnjem minutu ću ovo. Od studiare, studiato, lavorare, lavorato, comprare, comprato, a nemoj da mi čitaš. Mangiare, guardare, ascoltare, aspettare, pensare, telefonare, telefonato. Znači, taj problem nismo rešili. Znači, odbijemo are, dodajemo ato i idemo još na 40 primjera da to isprobamo, usput i da naučimo šta znače i usput i da napravimo rečenice. Ostane nam još 7 minuta. Spiegare znači objasniti, a prošlo vreme mu je spiegato. Pagare je platiti, a prošlo vreme pagato. Bravo, imparare je naučiti. Prošlo vreme Imparato. Suonare, svirati. Prošlo vreme suonato. Sada samo suonato. Ballare je igrati, plesati. Ballato, bravo, ballato. Nuotare je plivati. Nuotato. Raccontare, pričati, ispričati. Raccontato. Cercare, kad nešto tražimo, tražiti, tako, trovare, kad nađemo ono što tražimo, trovato, prošlo vreme. Portare, nositi ili doneti. Portato. Chiamare, zvati, kada ja zovem, ej ti. Znači, bit će chiamato. To, kad sam te zvao juče, onda ću reći ti ho chiamato. Guidare, ho guidato. Kad sam juče vozio kola, reći ću ieri ho guidato una macchina. A visitare? Visitato, ako te posećujem, ja ću reći ho visitato. Ili ako posećujem nešto drugo, ne tebe. Idemo dalje. Usare, kad koristim olovku ili kompjuter, reći ću ho usato, a usare je koristiti. Inicijare, kad nešto počinjem. Iniziato. Insegnare, evo to je što ja radim sad. Ja tebi predajem, ja tebe insegno. Io ti insegno italiano, quindi ieri ti ho insegnato italiano. Mandare, ho mandato. To je kad ti pošaljem, šta mogu ti pošaljem, neke pare, na primjer. Ti ho mandato i soldi. Saltare,
Ho saltato. Saltato to, ako sam juče skakao i reći ću ieri ho saltato. Cambiare, kad nešto promenim, onda će biti ho cambiato. Cambiato. Cambiato, 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 Cambiato. cambiato, cambiato, cambiato. Cominciare, ho Cominciare. cominciato, cominciato. I šta primećujemo ovde? Primećujemo dve stvari. Prvo, da učimo stvari, da učimo glagole koje koristimo svaki dan, u svakom razgovoru. I zato je jako bitno da ih naučimo, prvo njih. Zašto? Zato što ćemo, kako nastavimo da učimo, opet nailaziti na ove glagole u nekim drugim stvarima. I tako ćemo ih ponovo i ponovo čuti i tako ćemo ih zauvek zapamtiti. Ako učite nešto drugo, to drugo nije tako frekventno kao ovo, pa možda nećete čuti često, pa ćete zaboraviti, pa ćete džaba učili. Znači, učite prvo ono što ćete sigurno čuti brzo. Druga stvar, zašto ovo ovako brzo govorim? Zato što mi uopšte nije cilj da vi to zapamtite odmah, nego da zapamtite taj jedan, kako da kažem, šablon po kome se ovo pravi, da se sve ovo pravi po istom šablonu i ostaje u uvedu. Posle kad se budemo vratili, kad budemo znali šablon, da ćemo bez razmišljanja to govoriti. Idemo dalje. Provare, probati, probati. Ajmo sad da ne možda čitaš rešenje. Ajde, viaggiare, Viaggiare. viaggiare. O Putovati, pa pogađaj šta znači. Viaggiare, putovati. Ho viaggiato, dobro, putovao sam, idemo dalje, fumare. Fumare. Pušiti, ho fumato. Praticare, vežbati. Pratio sam. Praticare, ho praticato. Taj ti glagol možeš da izbaciš. Dimenticare, o dimenticato, zaboraviti. Nešto zaboraviti. I sad za ovo za ricordare ima dodatna priča, ali ja ovo da naučimo ricordato, a tu smo dužni još da nešto dodamo. Preparare, preparato, invitare, invitato, guadagnare, o guadagnato. a znaš šta znači invitare? Pozvati. A šta je značilo chiamare? Isto pozvati. A koja je razlika između chiamare i invitare? A pozvati. Telefonom je chiamare, tako, a invitare je kad nekog pozoveš na večeru ili na rođendan. Bravo. Guadagnare. O guadagnato. To ti je glavni glagol, tako? Kako zaradiš pare, šta te briga za ostalo? O guadagnato, tako. Lavare. O lavato. To te ne treba da interesuje. To je za tvoju buduću devojku. Tako. Šalim se, naravno se šalim, ali fotografare, eto lep glagol, fotografisati, o fotografato. Ordinare, naručiti. To ti je bitno. Kada odeš u restoran, treba nešto naručiš, kažeš o ordinato, idemo dalje, butare. O butato. Butato. Risparmiare. O Risparmiato. Ti voliš da štediš, tako imaš kasicu prasicu i kada ubaciš tamo kasicu prasicu, tu hai risparmiato i soldi. I soldi. Disegnare, ti to voliš da radiš, disegnare je crtati, znači ieri tu hai disegnato, prenotare, kad ideš na put, pa onda rezervišeš sobu ili u ovom slučaju sto, prenotato, aiutare, pomoći, indossare, obući, nositi, kućinare, kuvati. Tako da pretpostavljam da ti sad, kad ti ja kažem kućinare, ti možeš da kažeš prošlo vreme. O cucinato. A indossare, o indossato. Aiutare, o aiutato. O aiutato, firmare, evo. Cos'è firmare? Firmare je potpisati. Firmato, dobro možeš i da ne bude bitan glagol, ali ovo je za tebe bitno. Rubare, ukrasti. O rubato ili kontrolare, to je kad ideš u školu, to je kontrolisati. O controllato. Tako da smo prešli 50 glagola i sada otprilike znamo šta oni znači, je li tako? Jel znamo ili ne znamo? Znamo. Sad se ti lepo okreni tamo da ne možeš da gledaš, da vidim koliko si ti od ovoga zapamtio. Ajmo, ja ti čitam, ti mi govoriš šta znači, ovo je test,
Ako ne, šta znači parlare? Parlato. Pričao sam. Ne, parlare znači pričati, a o parlato ne sam pričao. Samo na srpskom prevod. Parlare, Pričao. pričati, studiare, učiti. Lavorare, A, raditi. raditi. Comprare, kupiti. Kupiti. Mangiare, Jedeti. jesti. Jesti. Guardare, gledati. Gledati. Ascoltare, Slušati. bravo, aspettare. Čekati. Ne, to je Ne, ja sam se zbunio, aspettare, bravo, aspettare jeste čekati. Jesi rekao čekati? Da. Moja greška. Uzbuđenje. Aspettare, pensare, Misliti. bravo, telefonare, Telefonirati. bravo. Znači za sada po meri si zapamtio, ajmo još jedan put. Parlare, Pričati. studiare, Učiti. lavorare, Raditi. comprare, Kupiti. mangiare, Jesti. guardare, Gledati. ascoltare, Slušati. aspettare, Čekati. pensare, Misliti. telefonare. Telefonirati. Bravo, svih 10 si pogodio. Spiegare, okreni se tamo. Spiegare, Misliti. pagare, Platiti. imparare. Naučiti. Bravo, suonare, Svirati. ballare. Nema. Plesati. Plesati, igrati, kad ideš u diskoteku sa devojkom, onda tamo moraš Aha. ballare. Idemo kad ideš u more, šta radiš? Plivati. Nuotare. Nuotare plivati. Onda kad pričaš priču nekoj drugarici, ti onda raccontare. Pričati. Riječ moram. Raccontare, ok. Cercare, Tražiti. trovare. Nađiti. Cercare jeste tražiti, ali trovare je naći ili pronaći. U redu, trovare. Portare, nositi ili doneti. Chiamare, A, chiamare je kad zoveš nekog telefonom. a, Chiamare, zvati, pa zvati. A šta je ono invitare? zvati. Isto zvati, ali pozvati na neki rođendan, što si rekao. Jel tako? Guidare, voziti. Jer istina da ti svakog dana nekog zoveš, svakog dana voziš, a dobro ne voziš ti, neko vozi, onda svakog dana nešto pričaš, nešto tražiš, nešto nađeš, plivaš, ne plivaš svakog dana, ali pričaš tome, ideš u diskoteku i Ne idem na sviraš, diskoteku. ne ideš, ali učiš i plaćaš i objašnjavaš i Sviram. telefoniraš i misliš i čekaš i slušaš i gledaš i jedeš i kupuješ i radiš, učiš i jedeš. Znači, to su sve stvari koje radiš svakog dana i zato nemaš problema da ovo naučiš. Ajde, okreni se tamo da završimo listu. Došli smo do polovine. Idemo da vidimo uzare. Koristiti. Bravo. Uzare koristiti. Inicijare, Početi. početi bravo. Insegnare, to je to predavati, to je suprotno od onog studijare. Ti, učenik uči, a nastavnik predaje. To je insegnare, sa nastavnik. Kada ti neko šalje nešto, to je onda mandare. Mandare. Saltare, to je ono što ti voliš da radiš. Saltare. Skakati. Skakati. Cambiare, Promijeniti. promeniti. Cominciare, Početi. isto smo imali jedan sličan glagol inicijare, sećaš se? Da. Inicijare, cominciare, isto znači. Provare, probati. Probati. Viaggiare, putovati, bravo. Fumare, Pušiti. bravo. Praticare, vežbati, i nije toliko bitno da bude ovde, dimenticare, Zaboraviti. zaboraviti, ricordare, smo rekli da će biti komplikovanije, nije ovako prosto kao svi ostali. Ricordare znači sećati se. Sećati se. Preparare, Pripremiti se. pripremiti. Preparare, invitare smo malo pre rekli. Pozvati, guadagnare. Pa šta je najvažnije? Da se zarade pare, tako znači guadagnare, tako zaraditi. A šta je manje važno? Lavare, to je prati. Prati. A posle kad opereš onda možeš i da slikaš. Kako se kaže fotografisati? Fotografari.
ordinare, Naručiti. naručiti, tako je, onda to možeš slikaš šta si naručio. Idemo da vidimo butare, ako nije dobro to što si naučio, ti ga onda Butare baciš, butare. Baciti. A risparmjare, Yes. risparmjare, pa šta se služi kasica prasica? Štediti. Štedeti, dizenjare, Čitati. prenotare, Mm, pa naručiti, ne rezervisati, prenotare, a ordinare je bilo, ovo su ti ovi restoranski glagoli, ordinare i prenotare. Prenotare rezervisati, dobro, sobu ili nešto u restoranu, prenotare, sobu, uglavnom. A ordinare je naručiti. Da se onda mešaju ajutare, pomoći, indosare, bravo, kućinare, Kuvat. kuvati firmare, dobro, potpisati, postare, pomoć, ali rubare, to ti je bitno, ukrasti. Šta smo zaključili? Svi ovi 52 glagola se završavaju na are, Da. a u prošlom vremenu ovo are prelazi u Takto. ato. Ato. Tako da od rubare će biti rubato. Od indosare? Indosato, pa samo odbaci. Indosato. Indosato, samo da vidimo. Jesi ti to naučio stvarno? Ajde, ja ću da od butare. Butato. Ne, slobodno gledaj, ja ću da pomerim. Da ti ne možeš da vidiš. Samo sekund. Kako će biti od risparmjare? Risparmato. Risparmjato. Risparmjato. Risparmiato. Bravo. Od guadagnare? Guadagnato. Sačekaj da mi pođemo od prostih. Od telefonare? Telefonato. Od pagare? Pagato. Od lavorare? Lavorato. Od cercare? Cercato. Od chiamare? Chiamato. Od comprare? Comprato. Od mandare? Mandato. Od viaggiare? Viaggiato. Od lavare? Lavato. Bravo. Od buttare? Buttato. Od spostare? Postato. Spostare? Spostato. Znaš šta znači spostato? Molim? Apostato. To nije italijanska reč, spostato. To je korejska reč. Ali spostare jeste pomeriti. Ho spostato la sedia. Evo, ho spostato la sedia. I sada mi ovdje imamo materijal da napravimo celu rečenicu. Vidiš ovo na kraju, ti je nešto čime se rečenica završava. Znači, možemo da kažemo, pričao sam italijanski. Sve imaš ovdje. Ho parlato italiano. Vidi. Ho parlato italiano. Ajmo, učio sam italijanski. Ho studiato Italiano. Radio sam, nema, kaže obično bez direktnog objekta. Tu samo kažeš ho lavorato i završio si rečenicu. Ali kupio sam hleb. Ho comprato il pane. Bravo. Jeo sam hleb, ajde da ne... Ho mangiato il pane. Bravo. Gledao sam TV. Ho guardato la TV. Slušao sam muziku. Ho ascoltato la musica. Čekao sam autobus. Ho aspettato L'autobus. L'autobus. Vidi ga koliki je. Ho aspettato l'autobus. Mislio sam na Anu. ho Pensato. Ad Ana. Adam. Ad Ana. Ajde, mislio sam na Mariju. Ho pensato a Maria. Ili mislio sam na tebe, ho pensato a te. A te. A ovdje imamo, mislio sam na problem, ali nemoj nikada misliš na problem, tako to neću da ti, na probleme ne treba misliti. Telefonare, ajde sada, kome? Marija. Ali imaš ovo a Marija. A Marija. A Marija. Tako da, nekada se pojavljuje a i kada se pojavi a, onda je to kao što ovdje piše indirektni objekat.
Kad nema a, onda je to direktni objekat. Ali to sad nije bitno. To je samo čisto onako da možeš da se praviš važan pa nekom da, šta, nekom da Objasnite. objasniš. Kako da kažeš objasnio sam, Ho spiegato, ho spiegato la lezione, objasnio sam lekciju, a to je direktan objekat. da. Platio sam račun, Ho pagato il conto, bravo. Naučio sam lekciju, ho imparato la lezione, svirao sam gitaru, ho suonato la kitara, kitara, chitarra, kitara. Obalato, ho ballato možeš da kažeš gde si igrao, na primjer obalato in diskoteka ili nella diskoteka, ako znaš koja je. Ho nuotato ho nuotato al mare, al plivao mare, sam u moru. Nemamo šta si ho plivao, nuotato in piscina, može. Pričao sam jednu priču, contato la una storia, una storia. una storia. Ispričao sam priču. Ho cercato, tražio sam ključeve, Ho cercato le chiavi, le chiavi, ho cercato le chiavi. Našao sam ključeve, ho trovato le il- chiavi. chiavi, A kad nađeš posao, onda ćeš reći ho ho trovato trovato il lavoro. il Evo, lavoro. il lavoro. Ajde, doneo sam torbu. ho Ili nosio sam torbu. Ho portato la borsa. Bravo, la borsa. Zvao sam jednog prijatelja. Ho chiamato un amico. Dobro, vozio sam auto. Ho guidato la macchina. Posjetio sam grad, Ho visitato la città. Bravo. Koristio sam kompjuter. Ho usato il computer. Ho iniziato. Ho iniziato il lavoro. Počeo sam posao, je li tako? Ho insegnato l'italiano, znači predavao sam italijanski. Ho insegnato l'italiano. Ti nisi predavao italijanski, ti si još mali, ali si mogao da pošalješ un e-mail, evo, e-mail, una mail, samo mail. Poslao sam poštu. Ho mandato Ho mandato una mail, mail. to je sa engleskog prevedeno. Ho saltato, Ho saltato. skakao sam. Kako sam? Možda kažeš gde si skakao. Ho saltato nella mia camera. Promenio sam posao, Ho cambiato il lavoro. ho cambiato il mio lavoro. Počeo sam, ajde šta možeš da počneš? Cominciato il lavoro. Možeš da kažeš, počeo sam da učim italijanski. Ho cominciato a studiare, italiano. bravo. Probao sam da učim italijanski. Ho provato a studiare italiano. Da. Putovao sam u Italiju. Ho Viaggiato in Italia. Bravo. Pušio sam cigare. Ho fumato le sigarette. No, to pušio sam cigare. Ho praticato sport. Lo sport. Zaboravio sam ključeve. Ho dimenticato Le chiavi. le chiavi. Sad, rekli smo za glagol ricordare da može da bude povratni glagol, a za povratne glagole ćemo napraviti poseban lip, tako da nećemo da ga mešamo sa ovim. Ho preparato la cena. La cena. Pripremio sam večeru, znači, ho invitato gli amici, a ovo je gli amici, pozvao sam prijatelji. Dobro, sad još jedan, pa da završim. Ho guadagnato i soldi. Ho guadagnato i soldi. I soldi. Ho guadagnato i soldi. Šta znači? Zaradio sam novac. Bravo. Kao što vidiš, ti... A još 10. Nema vremena. Kao što vidiš, mnogo je lakše naučiti da koristiš ove glagole u prošlom vremenu nego u sadašnjem vremenu. Da. Naravno, mi ćemo naučiti da ih koristimo u sadašnjem vremenu. Ali je lepše, kad počneš da ih učiš u sadašnjem vremenu, da ti to ne bude prvi susret sa njima, da si ih već čuo, da si ih već koristio, pa onda kad je malo taj sadašnje vreme malo teže, već si ih čuo, pa će ti biti lakše. Jasno? Takođe mi možemo da ih koristimo i u još nekim glagolskim vremenima,
lakše nego u prezentu. Na primjer, u jednom drugom prošlom vremenu, parlare bi bilo parlavo, studiavo, lavoravo, compravo, mangiavo, guardavo, ascoltavo, aspettavo, pensavo, telefonavo. To je I was buying. Dobro, ne moraš ti sad ovde na engleski da prevodiš. Hoću ja kažem da taj standardni školski pristup gde se prvo kreće od prezenta, koji je obično najteži, možda nije najbolji. Zašto? Zašto krenuti od teških stvari kad možemo da krenemo od lakih stvari, da se upoznamo sa glagolima, da naučimo njihovo značenje, pa tek onda, kad već imamo nekog određenog iskustva s tim glagolima, da počnemo da ih koristimo u prezentu. I još nešto, svi glagoli prave prošlo vreme sa glagolom avere. Tako da sam ti ja namerno izostavio sve glagole koji prave prošlo vreme sa glagolom essere. Zašto? Zato što nema potrebe da ti na početku mešam jedne i druge. Onda nećeš ništa zapamtiti. Ovako, znači, samo učiš sa avere, a posle ćeš učiti samo sa essere, a onda ćeš već saznati. Bitno je da to prvo tvoje iskustvo ne bude traumatično. Prvo iskustvo sa jezikom treba da bude lako i opuštajuće, a kasnije dolaze stvari koje mogu čoveka da uznemire. Tako, eto, ovo je mali dokaz i meni mali test za koliko vremena mogu da naučim čak i dete 50 glagola na italijanskom u infinitivu i u pasatu prosim. Hvala, doviđenja.